umwe mu bakobwa bakina filime beza mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni umwe mu bakobwa wahinduye sinema y'Ubuhinde ku rundi rwego, Katrina Kaif. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka bw'umukinnyi wa filime, akaba n'icyamamare gikomeye cyane ku isi, akaba aza no mu bakobwa beza bakina filime, Katrina Kaif. Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ubuzima bw'abasitari batandukanye bakinnye amafilime, tukakubwira filime bakinnye buryo utazibya gufasha kuzireba. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire twirebera ubuzima n'amateka by'icyamamare, umukinnyi wa filime Katrina Kaif. Katrina Kaif ni umukinnyi w'icyamamare ukora cyane muri filime zo mu Buhinde. Yavutse ku ya 16 Nyakanga umwaka 1983, avukira muri Hong Kong. Akaba ari umwe mu bakinnyi ba filime bahembwa amafaranga menshi muri Bollywood. Katrina Kaif yavukiye muri Hong Kong, ariko kubera akazi ka nyina ko kwigisha icyongereza mu bihugu bitandukanye, bakunze kwimuka kenshi. Yabaye mu bihugu Ubufaransa, Ubusuwisi, Pologne, Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Nyuma baje kwimukira muri Hawaii, hanyuma bagera mu Bwongereza afite imyaka 14. Aho yahabaye imyaka 3 mbere yo kwimukira mu Buhinde. Katrina Kaif yatangiye umwuga we wo kumurika imideri afite imyaka 14 gusa, akora ibikorwa byo kwamamaza mu bihugu bitandukanye. Yaje kwimukira mu Buhinde, aho yamenyekanye cyane muri Bollywood kubera uburanga bwe n'ubushobozi bwe mu gukina amafilimi. Nubwo atavugaga neza Igihinde, mu ntangiriro yihutiye kwiga ururimi no kunoza imivugire yarwo, bituma yigarura imitima ya benshi mu bakunzi ba sinema yo mu Buhinde. Mu buzima bwe bwite, Katrina Kaif yamenyekanyeho kugira umubano n'abakinnyi ba filime nka Salman Khan, Ranbir Kapoor. Ku ya 9 Ukuboza umwaka 2021, yashyingiranywe n'umukinnyi wa filime Vicky Kaushal. Gusa igitangaje, ibi birori byabaye mu ibanga rikomeye cyane. Katrina Kaif azwiho kugira umutima w'impuhwe no kwitabira ibikorwa by'ubugiraneza. Yagize uruhare mu bikorwa bitandukanye byo gufasha abatishoboye no guteza imbere imibereho myiza y'abantu. Mu rugendo rwe rwa sinema, yagaragaye muri filimi nyinshi ndetse yagiye anahuriramo n'ibyamamare. Yagukine filime nka K the Tiger, Doom 3, Bang Bang, Tiger Zenda Hai, Zero, Bharat ndetse n'izindi nyinshi cyane yagiye agaragaramo. Ubushobozi bwe bwo gukina amafilimi, ubwiza bwe n'ubushake bwo gukora cyane byamugize umwe mu bakinnyi ba filimi bakunzwe cyane muri Bollywood. Katrina Kaif ni urugero rw'umuntu w'imbaraga, wiyemeje kandi w'ubushobozi, wahanganye n'imbogamizi zitandukanye mu rugendo rwe rwa sinema, ariko akagera ku ntsinzi zikomeye. Wakoze kunkurikira. Niba undi musitari wifuza ko twaza gukora ikiganiro, watubwira muri comment nta kibazo. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.